I ćao svima, u ovom tutorijalu pokazat ću vam kako napraviti Facebook profil. Sve što trebate jeste da idete na ovaj sajt, to je na www.facebook.com. Sada idete na kreiraj novi profil. I ovo, registruj se, besplatno je i uvek će biti. Ime vašeg profila. Evo, ajde. Prezime Mikac, vaša adresa, tu možete bilo šta staviti, sekunda, pošto meni ne radi, onda kopiram, znači ovdje kucate vaš email, adikac.mikac.297 gmail. Sve što trebate pre nego da počnete, trebate da napravite gmail. Ja sam to već napravio još odavno, ovo mi je stari. Pa tako, gmail.com. Ako imate vi hotmail, onda možete ovdje da upišete hotmail i stići će vam ova poruka. Ovdje, nova lozinka. Evo, čekajte. Ajde, 1. novembar 1997. Muško, idete registruj se. Idete znači na registrice. Sada idete na preskoči ovaj korak. Preskoči ovaj korak. Ajde. Stanite sekundu. Evo smo na sljedeći korak. Ovdje možete ime srednje škole, bla bla bla, prebivalište Nigoli, ne znam šta je, rodni grad Niš. Da se čuvaj, nastavi. Sada ovdje neću ništa, preskoči. Slika ne treba, ajde. I evo nas na vaš Facebook profil. Ovdje, ako stranica koju pokušavaš da posjetiš zahteva. Dobro. Čekajte. I idemo nastavi. Enter valide mail. Ne, nije enter valide mail. Enter valide mail mi je stavite. Sada kako da vidim. Idete copy, idemo na face, idemo paste, nastavi. U redu. I connect to Google. Sad će da nas prijavi na Gmail. Prihvat. Ajde prihvat. Dobro, provjerite adresu i poštu, dobro, prihvatam, ajde. Dobro, idete sada ovdje na vaše ime. I sada tu, evo ga vaš profil, ali još nije gotov. Morate sada da potvrdite email adresu. Idete go to your email, Gmail stvari.
sada će da se ovo upita. Ajde. A 6 novih, evo. Facebook, još samo jedan korak do Facebook. Sada idete samo na to. Idete from your account. Možete sad izađete iz ovog. Ovdje Facebooka. Šta je ovo? Ovo se sad učite. Šta je ovo? Ovo nije ništa. I ovo možete da ugasite. Ovdje, ovo sad ćete se učitati, da to ništa ne treba. Da. Ja ću sad početkom pauzirati, zato što ovo malo bako. Tako da ću vidimo kada ovo završi. Evo smo ovdje, vratili smo se i evo ga ovo se učitalo, ništa nisam dirao. I evo ste na vaš Facebooku i možete sad da sve da radite kao na Facebooku. Evo, šta? Naprimjer, tu pišete, evo možete da igrate igrice. Evo, naprimjer, Mineland. Mylands ili Ilands. Znači samo što ja nemam ovo. Ajde, kliknemo, sviđa mi se. Sviđa mi se, da. Evo, čekaj, evo neki, evo vektor. To je jedna dobra igra. Evo vektor, znači možete da igrate. Napiše vam više ono da potvrdite email adresu jer smo to već uradili. I tako da se vidimo, to bi bilo to za ovaj u stvari klip. Tako da evo Đaskinja radi, to da kažem. Samo što ja nemam sad nikog za prijatelja. I tako da se vidimo u sljedećoj epizodi ili tutorijalu, kako god. I tako da se vidimo. I ovo.